ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯉꯥꯏꯐꯝ ꯑꯃ ꯎꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ. ꯍꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯁꯥꯏꯔꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ꯁꯥꯏꯔꯛꯏꯗꯣ. You can't tell me what we do, where we go, how we dress. Hey, welcome back to my channel. Ngasi inaupiga aiga and card lawba chakre. Exam kuidre adugi card lawba. Gari ngai ba tholai ne si aina nahmuk mamang video da gari ngai bam ma utpado adugi da ngai doine. Hi kainom saraga kwara sairei da witu e hoi ma ai chak pa chang ngai ni desina koi thabi mama asisina thabi machaga aya batin dhugre asengbogi di satin youtube te nga phado gi doine nga phagi doine ada sida nga chai subra sida hi hi Kibudi mod kre. Okay now be alai. Dukan dagi change. Hoi. Koi pana phare ni khoi ni top you. Hi mayam, welcome back to my channel. Aigi mamangi video singsidri kainone aina inaunupi ga magi exam tharamdai admit card lawba chakpagi video ne bako ado hojiki video sidi aina mayam ne yamna khanganingba yamna kanaba amagi matangda ne bako ado aigi video se full de view skip to wigano ngasai dagi habani na hojik full da dum yengbiyo ba aina sigi brand je hek khangakpadagi ne ai si nga ta seasoning pokhre kai brand no hara kanda the drive concept haiba brand se ko magi sida dum thabaje uramani face brightening daily cleanser haiba se kanaba makhal ahum thokna yawe ba kai kai na hara kanda sida clean scrub and max ekoina yam paisa occasion ama lebaga ai parlor da chatlaga facial tawdube yadre khotre haibagi darkar kem oidre ba haidi kai marangino hara kanda sida kanaba makhal ahum thokna yawe. So the Drive Concept Cleanser is made with unique luxurious ingredients like organic sandalwood, manjista, tunga, mustaf, and nugric, sugandhi roots, and other herbs. Multitasking, convenience, healthy and glowing skin and instant glow. Haidi amatanda ahum thokna khaido bani na magi benefits e am kana drane ekhoi da sinna matam da ama tang le di pisa am ting drane ado amatang sida pulap yaw bus ne oina phai ba ko ekhoi da di haidi tongan na pisa he ne extra da ting bi shuru pudi aduga magi khwai dagi aina magi packaging je khwai dagi yamna kana ye na khangi sina si je steel gi tin ne ba ko aduga yamna cute oiba spoon na masu yawe magi si sida spoon namas yawe adagi like it can be reused na trane aduna maram oiga magi packaging sisu yamna phajaye ina kamai sisna ge hai kanda aigi mai sida aigi pudi mai khara pak pani ko ada aigi kaino aigi chanaba ama laurani aduga with water ga mix tawdene ko laure Kida ina sumaya thille aduga aigi haidi mai sida taidoine bako samjhe Aise khara shin jam traba ma massage tawbirani lerakanda 30 seconds tambirani ai bishumse howdobane
Chiraida picnic shin bayarani do tawrani. Aigi chirai shida. Khara khara budi kangjale hara kanda mai ta thoni. Ay may ta thore hujiki do 30 seconds le raba matungda ay may ta thore kang salapodagi ka aya upro hadi mayam adum si hek taw taba loy baga it gives an instant glow happen ado smile re aduga mathangi sina Thrive concept ki 24K kumkumadi Thailam haribo production nebako. Benefits are skin brightening, even tone glow, smooth blemish free skin, reduce pigmentation, egg as an anti-aging serum, fades under eye dark circles and treats growth fit around eyes. Haidi moi ki packaging ni su yam phajaba ne do sumaina la e ai sumaina la e aduga sigise obiyani hujiki do hexes na giba loi giba matung ni ko tamam sa pa ko pila dum tawas nungdang na hena kan ay to ay shin ni daw ko si shin nungdang ko di oil ko diga ay gives fazababudi yaroy ado mura su lang ba haitare mura ka lang na bagine ko mama sisi magi benefits Ado mayamna sigi product se pam tardi de aigi description da link hapcharamge adudagi lay haidi mayamna kana basin sa lawbi we yagani aduga aigi ngasigi video sidi matang so haisida lotion jarage mathangi video da amu thengnar se aigi video se mayamna like share subscribe tawba ka wigano ngasigi bye bye.